Lijep pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi tutorial na kanalu. Današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da napravite download direktan link. Ukoliko ne znate o čemu pričam, ostanite do kraja videa i pogledajte moje korake i sljedeća uputstva. I prije svega znači ostavite like na ovaj video i naravno pretplatite se dole na kanal i mnogo vam hvala na 2700 subscribera, tako da ljudi idemo još malo i do 3000 subscribera, tako da izgrnite taj subscribe, naravno lajkujte ovaj video i pišite dole u komentare koji sljedeći tutorial želite da vam pokažem. Ok ljudi, o čemu vam pričam, znači ukoliko na primjer vi imate sada ovdje šta ja znam, imate vamo Windows, bubam Windows 10 vam piše ono, i vi sad to želite poslati nekom prijatelju svome, znači ne znate kako da mu pošaljete, znači jednostavno idete, znači vaš Google Chrome pretraživač nebitno i kucate mediafire.com, nebitno ima to biti vaš Windows, može to biti, ja znam, u našem slučaju će biti, what the fuck, u našem slučaju će biti na primjer Bandicam ili nešto tako da ja već vam Camtasia Studio 9, no kad ste ušli na mediafire.com, znači vam ćete morati se prijaviti, znači tu se prijavite ono normalno, unesete samo ime, prezime, e-mail i lozinku i to vam je ljudi to. Kada ste to uradili, znači imat će tako u prijavu i ljudi sve što trebate da uradite, na primjer ovdje upload, znači ču mene upload, znači da prenesete, idete sad vamo, želite li s kompjutera, znači sa interneta, znači nešto s druge stranice ili sa kompjuterom, u našem slučaju je sa kompjutera, tako da i naći idete vamo na ovaj plusić i evo ga ljudi, evo mi ćemo ići na primjer desktop i mi želimo prenesti šta ja znam, a ićemo na kompjuter, hoćemo šta ja znam Bandicam. I evo ga, tu nam je ovaj rar folder, ne moram biti tu rar folder, ali primjer ja želim baš tu, možete vi ovo ili ovo, nebitno, ja želim baš ovo, idemo open i sad vi njega možete, da idemo begin upload i to će vam ono potrebati, neće ovo kao što vidite brzo. I kad ste tu dobili, da to sam sad htio pokazati, no to ne može se, tu sad se ovdje može, znači da promijenite ime, idete sam desni klik na to, znači vamo desni klik, idete rename i da napišete znači Bandicam, na primjer za druga, na primjer ovo sad buba, ako šaljete za druga, stisnete sa strane nešto i to vam je to ljudi, kao što vidite. I kad se to želite sad kako će moj tu prijatelj naći, kako ćemo poslati link ono, znači stisnete na to, znači lijevi klik i prebacit će vas automatski na tu stranicu da vas skine, znači jednostavno idete vamo ovdje gore ovaj link, znači dva put kliknete, desni klik, idete kopiraj i sad bam ideš i pošalješ drugu na Facebooku ili gdje već, tako da ovo je mnogo dobro i znači ovo će vam uvijek sačuvati vamo, neće vam na primjer da vam se ne spremi ili nešto tako, znači tu možete izaći ponovo kad uđete, bit će vam spremno, tako da je ono mnogo dobra stvar. Tako da ljudi, eto, nadam se da sam vam pomogao u ovom tutorialu. Ukoliko jesam ljudi, znači razvalite taj like, naravno pretplatite se na kanal da što prije dođemo do tih 3000 subscribera i pišite dole u komentare koji želite sljedeće klipove ili tutoriale. Mi se vidimo do nekog sljedećeg klipa, do tada lijep pozdrav!